Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in. Karbi Anglong live kelang ratun doan pididum Karbi Anglong live team long nam puthot studio long litum jo man peng kedo aluhi tum pensi lam thi si jai mek long pulote alang litum phan a get up mate dressing sense pen lang lote nam tum chini po for the first time in the history of fashion so long mate glamour pit long di model pit long ilitum Karbi Anglong ali sotum na po anna phai pen kelong dun anong e first time on nilita normally nilitum toksu padu pulote nitum banke film artist tum pensi mate singer artist ase group tum pensi same isi RJ Kiminai nai Karbi Anglong pen ali sotum banke first time lo jo ekdom goosebump RJ me pic handsome pic lasi pini banke just a met non head jong di 14 editions lawang so Mr. Assam along Mr. Smile Penchenglog, Mr. Physique Penchenglog, di and Mr. Assam first winners Penchenglog, Angton Pensi, Ilitum Karbi Anglong, Ali Sutum Sivan Lavlo. This is a great moment, a proud moment for all of us. So welcome you all to Karbi Anglong live studio, and firstly congratulations to all of you. Thank you sir. Okay. अभी आप लोग अपनी तरफ से इंट्रो दीजिए. Okay. So aprangsi nilimen thare sarminda rongphar nilirong mate nilimihang thekadim lake disubai langkang bob joising tok biorong lapen nilinon charlie bomang deng lake BA 6th semester adim lake Thongnokbe college lapen nili arta lake non 21 years la aningkaning ko raisi. Okay. Karong Karbi Anglong nilimen ke benesor timo lapen nili pomen ke baburam timo lapen nili paimen ke binula intipi lapen non 14 edition Mr. Assam sparklong nili ke hypot ni la brand ambassador lapen social media title sida men nili silong pon no. Wow. La social media title bang ke likes ke ong nice ke long la si Assam nong kone district ke ong besida me litum Karbi sida bang long pon. Wow. Lapen nili non Charlie igbomang deng la ke become third semester Difu Government College men. Thank you. Wow. Good. Karbi Anglong, Nilimen K. Rohit Sharma, and I want to thank first of all the people of Karbi Anglong for supporting me. From the beginning, they are being supporting. They were the supporting pillar from the beginning, and due to their grace, due to their support, I am able to win the title of Mr. Assam 2026, and also the subtitle of Mr. Smile. So I'm very grateful. I'm so grateful right now, and that's all about me. Qualification. My qualification, I graduated from Difu Government College from BA Honors in Political Science. And which part you belong? And I'm from Fort Man. Oh, from here, Difu? Yeah, from Difu. Okay. Okay, first of all kadoke Karbi Anglong arat pandame kadong pajerlo nilimen lake jersong rongpi lapen nili rong lake disama dak difu madlo nili arta lake enkora hini lapen nili kachardi lake dak Difu Government College BSc dak pensi graduation chepatanglo Bachelor of Science lapen nili non 14 edition Mr. Assam lo nili lake first runner up ang deng chepaun lo lapen nili best physics made best physics ta chepalong lo lasi laan lo Karong Karbi Anglong nilimen ke sengkar kathar lapen nilidak difusor nilihem welapu rongpang bongpu nilinon 14 edition Mr. Assam long nilibon sita akethia title ke haidunde sita nili asu title long lo ke Mr. Best Skin pu mane iring pimenai. Wow. La lasi nilita pu ning samlo nejer pu bang pitu mitum kado ko weta anutin da high cry lasi ning sampito data nangitum support kang hono join pen lage pardon. Okay, আমি যে আৰম্ভ কৰিম শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ইমান হ্যান্ডসাম গোটেই অসম তোমাৰ এতিয়া কাৰণ আমাৰ বহুত দেখা আছে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাওতো ইমান হ্যান্ডসাম তাতো বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা গৈছে ন গোলাঘাট শিৱসাগৰ গুৱাহাটী সব জাগাৰ পৰা গৈছে তাৰ ভিতৰত যে তুমি টাইটেলটো লৈ আহিছা কেনেকা অনুভৱ আৰু কোৰ পৰা তুমি জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছা will you like to speak in Karbi or Assamese or English whatever you like
I want to talk to in English. Okay, so continue. So first of all, I would like to say that I do not have any background of this fashion and all. Okay. I was very much interested in bodybuilding and Oh. yeah, in that. And my friend was there. Oh, He was actively participating in KYF and all. Oh, yeah, that yeah, shows. yeah. Okay. So one day he come to me and say, Mr. Assam is going on. Mm-hmm. Let's try. Okay. You have that confidence. I know you can do it. Let's at least you'll get fast runner up. Like at least you'll get some subtitles. So we had that in our mind. Okay. So he initially I was rejected in that online audition. Oh, really? Yeah. And then? Like I sent my video and there was no response. And again I did it. So I gave it the video again to one ma'am was there, Rosie Deka. So she saw the video and she was like, okay, you are selected. Oh my God. Then I was like, okay, then we have to go now to Guwahati. Then Okay. he and me and Bineswar also was there. So Okay. we went to Guwahati. There was So you three of you known to each other? yeah, for yes, many we are years? gym mates. Okay, okay. Then we went to Guwahati. We stayed there with our friend Angtong Ingti. He was staying in a flat. So Okay. we went to his room. And initially the journey was like, we don't know where to go. Okay. We went there. Mm-hmm. The grooming session was going on. We have no idea what to do. We Okay. all were freshers. Okay. And the people there were coming from taking so much training and all, modeling training, and we had no experience, nothing. We were initially I started my Totally work. blank. Yeah. Initially I started my work with the right foot. And he said, no. No. You have to start with left. Yeah. Okay. I didn't know that also. Oh my And God. Then? from there started looking them, learning, grabbing everyone, and I took like help from them also. We used to go to terrace and Okay. we used to practice there. 3-4 hours we used to practice. Oh. And they used to guide me, I used to guide them. Like that we used to share our experiences. Okay. And then after that slowly I started grabbing everything. Then during the show time it was like I had in my mind, I don't want to win this, I'll give my best. I don't know Mm-hmm. whether I'll win or not. Because I had that in mind. Like the people of Karbi Anglong were showing so much support. We three were among the most like, comment, share contestant. So there is a contest for Mr. Popular. He won that. Oh. So among them, they were like so much support from Karbi Anglong for modeling. The people coming from different areas were not getting that support. Oh. But the people of Karbi Anglong showed us so much support. So I had that baggage in me. Like, if I don't win, then what will happen? So if sweet. if we all didn't win, I was like, at least one should win. At least one should win, and like, let's take the trophy back again. Last year also Karbi Anglong won it. This year also we were like, we should be the defending champion. We should bring that trophy back. So we did our best, and due to God's grace, we were able to back that trophy back again to Karbi Anglong. And yeah, I would like to give a small message. You don't need to be professionals, you don't need to be anything, you just have to believe yourself. Wow. Try to learn from your experiences. Okay. Try to take help from your friends who have already been to pageant shows and all. Try to get some experience from them. Try to learn from them. Be down to earth, learn each and everything, and believe in yourself. You just have to give your best, and if it's in your name, you'll get it. No doubt Wow. about it. That's truly inspiring, isn't it? So tell us more about your background from your family. Okay, I'm from Fort Mile, Diffu itself. My father is an ex-serviceman. Oh, Indian Army? Yeah, Indian Army. Okay. So we are staying there. And regarding me, I did my graduation from Diffu Government College in Political Science Honors. And they were like, initially, when I told them I want to go there, they were like, do you want to go really? Because you never did that, and do you want In to try? reality, you look like a shy person. Shy. Yeah. Okay, very young. I was a shy person initially. Oh. In my back when I was in my school, I never used to give
I was so means shy that I was not able to tell one sentence when I used to come in front of the college stage, and once I remember I was not able to pronounce a straight sentence like cleanliness is next to godliness. This sentence I used to stuck in this. I used to practice for 100 times. Then also I used to stuck in that. So I want to say that everything is about confidence. If you have confidence in you, if you believe in yourself, you will do it. Wow. It's all about confidence. So your sibling, do you have a brother? Yeah, I sister? have one brother. Okay, younger than you. Yeah. You don't younger have a than- sister. No. Oh. I want to have sister, but unfortunately I didn't. But in future I'll have one daughter. That's for sure. I hear that you can speak in Karbi. No, I understand Karbi. Okay. Can you speak a little for our Karbi Anglong live audience about the I confidence and all? I can try if you give me one. Okay. Like Kusan lo experience ke? experience ke mesen lo. Yeah, it was good. So Karbi pitong girlfriend dojima mate. Awe. Handsome big D. Make a single lo. Aung lo deh jo. Sorma ta ho. Sorma ke bamun bodi. Yeah. Bamun di Nepali Gurkha. Nepali Gurkha. Oh, Gurkha. Okay. So thank you so much for sharing the best of the best. You went through the experience and all. So thank you so much. Thanks. And can And I want to thank Karbi Anglong Life as well for calling us, Okay. giving us this platform, because due to this platform we can reach millions of people. Okay. And they will get inspiration. I'm not saying that inspiration from me, from all of us. Like they can dream about it, they can go to the bigger stage, they can perform well, and it's like a role model for every one of us. Yeah, and this is also for the first time that so many guys have won this award at the same platform. So before we can hear only one or two, but this time for the first time I think. So many handsome guys they won this award. So it's really a great moment for all of us. So Nongme ke first runners of the kahai jir song rong PLang li journey puthak sa than pachini na. Lalo nili men ke mopen intro long tang chithan lo nili men jer song pi la pen nili rong matela ke nili rong ke disama dak di format lo la pen nili graduation che patang la ke dak di government college pen nili ke charlie la ke BSc mate bachelor of science la pen nili bo la ke late kirong pi la pen nili pa yamen ke nirupa terang pi la pen nili bong do bang ke thom la pen nili bong tum charlie bom lang nili bang ke akleng manon bang ke graduation and master charlie graduation sing ton kok Angke ko sunsi model la wol keng kam chor. First nili la model la hin bang ke nili ta nili jirpo mate nili jirpo tum long si ke thek dun long amat nili ta la KYF po hadi nili jirpo dum nang than lo KYF long nili jirpo lo la pen nili jirpi ino do amen bang mention that po alangli same Miss Assam long ta hai dun lo Miss Charne Kropi alangli sinili tum nang japon lo la nang jalo dun tha participate dun tha lo la pen nili tame 50 edition KYF lo participate dun cheng lo la pen nili hola dak mistake da lo mane nili participate kidon cheng la mari di first experience ma nili ta sab so fair do lo ke therak do lo confidence of lang Obviously. la mat hola dun lo stage lo ma hola nili dole video do ji dang tu video lo news lo hola no pak profit nili first experience hola dak lo amat la pen ma nili chema thalo je nili methang un elang polo nili methang long asap so improvement nang lang polo la pen nili time chipilang ko next year da nili la son thot ke ba f long dun thulo next year da ko nili unu de la pen ang ko nili methang fan time chipilo la pen nili asap so physical da nili chongkreng hoy ama la so asap so therak ju da doma didi ama nili chema thalo je nili physical hin ta chibil nang po son ge un elo pu la pen nili gym join lo la pen nili gym ke join cheng la tu men chetong lo hala berla la son ke gym be se jur pola la tu nili tu
First ni tum ke Furimasur gym berla long. Lapen ladak close check aman ni tum dak non ge di fu long sivang ladak thonong be gym. Okay. Thonong be gym long lapen claim 3 years only gym claim tang. Lapen 3 years an be asap so mane weight gain lo lapen confidence do lo. Lapen ke non la Mr. Kevai Mr. Assam la hai. Mr. Assam ang lo aman ni tum da thek dun long lo. Ladak pen banner la hai hu ama ladak pen ni tum ma thalo je ko son lo try dun te unjima pela hai ni tum mang ama inge ni tum chingwai lo duna just itame ke hai kerem ke apilo tum try to net ke the stage long same ladak itum local long stuck chot ke chok chilo athema iltum new generation dum anta japon bomang po pula ala sin iltum ladak ke the stage long participate duno la pen nili choro kang tung Mr. KYF organization tu hanta athema alang il tum yong si organize ni niltum han than thei pulote niltum dak local pen akethe stage tong ke experience long dun dei mati di la pen groomer sar handa niltum choro tung alang li niltum han knowledge nangi people alang li hola so ke sagar sar alang li nitum han grooming nang than la pen info kedalo sar handalo nitum choro piji alang tum same information nang pidun pik nang charab dun o ke pai bor easy fan hedi la pen whole Mr. KYF organization han nitum ninga klong pen choro la son nilitum han mane la sona platform nang pi fan la so platform ben sinilitum same experience long pon lo akethe stage long kidun jihan han so la si la anu choro experience is sharing to some incident is sharing to my life. Okay. Chok nili incidents ke la pulo apran ke nili stame la son lo je mo pen da pulo je nili da chongkreng pik school में बता नीली फाना के पुहे दी ये बामला मास तो चौंके लासन लो माने जिरपो जिर पिलोंग ले चलांग नुस तमे दी माने अलार्म ले चेथान नुस तमे नारजू जिरेम दिती लासन लो माने कॉन्फिडेंस आवे दुन देलो काइता जुइदुन तमे जिरपो ता आवे माने फोन कॉल से तमे हुट में ना रिसीव से दैट पो लासन लो माने जिरपो तो माने चौंक्रेंग माने वैल्यूलेस टाइप है दी लासन लो अमा नीली था चिलारनंग पो लासन है नीली मिथांग निनिंग आलो है चिलारनंग पो खुलो अमा ला पे नीली समे ट्राई लो जिम दुन लो ला जिम दुन पे नीली समे 3 years सांबों के नीली मिथांग माने निंगलो चिकोक दुले है नीली समे चेंज दंग बेगी मो अफ्रांग अफा नीली ता फ्यूचर मैसेंजर फन पुलो लासी नीली जिम जॉइन लो लादक पे नीली सब माने करेज लोंग लो इनके कोसन सी माने इली तुम जिम दम लो बोलते इली तुम वोकाल लोंग के क्लेम के इली तुम माने कोसन पोपो इली तुम disciplines माने तुम टाइम नंग जिमा दिदी कची बिल फन सोलासन थोसी तुम आजर ले लाइफ लॉन्ग अचीव दिस समय तुम फेलियर के दोपो फेलियर के तुम लाइफ लॉन्ग जर्नी लॉन्ग हेदी लागे अपार्ट लो तार मैंने समय फेलियर लॉन्ग तुम चिंग तोम तेद दे नंग पो हला सो फेलियर लॉन्ग पे तुम इसी नॉलेज लॉन्ग पो नंग पो जे फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस सो लान लो Would you like to share any incidents about your life, your journey? Any incidents that happens to you transforming into something else? Yeah. Okay, go ahead. Same incident, like same kind of incident I share with Jirsong. Like I was also very much skinny. People used to mock me. Like, same, they used to call me Bamlamas and all. Like I used to cry at home. Like I used to close my door. I used to cry there. Like every day you hear something like you're very skinny. Hawa hile udi jabi to any such statement. Like then I got that, like I didn't knew that gym could transform me. Special thanks to Marble Inkti. So he's my first coach. So he said that you need to work on yourself. It will take time, but one day you will just transform yourself. And that motivation had taken me long, and I started doing initially gym and everything, and that built my confidence, discipline, patience level, everything. And now the same people started giving me compliments. Oh, you're looking so handsome. How can I transform myself? They're asking me workout routine and all. I used to say, okay, I'll help you. And one more incident when we went to Guwahati. Like one day before our show, we took one auto, went there to the venue. We lost our suitcase. Everything was there. What? We lost our suitcase and all the luggage and all everything, the clothes and everything. Yeah, the auto wala went. Okay. And luckily, we took a Rapido. There was the number of that auto, so we called him and
we were like dada ক'ত আছে আপুনি পুৰা সামানটো এৰি গ'ল আচ্ছা আচ্ছা তাৰপিছত he came what was like, the response so he said oh dada আমি মই আহিব নোৱাৰো লাইক মোৰ অলৰেডি এটা ৰাইড বুক কৰিলোঁ এইটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব I said okay দাদা কেঞ্চেল কৰি দিয়ক বহুত মানে বস্তুকেইটা চব তাতে আছে আপুনি আহিব লাগিব then he was like okay you have to pay me extra money I'll come then we paid that and we had that in mind like how fool we were that we left that suitcase everything was there the final day we will not be able to do anything if that suitcase was lost like everything from our clothes from our blazers everything was there everything which is needed in final everything was there so luckily we got it back I think we were destined to win this that's the reason we got it and also I would like to thank the Spark team for making such platforms. Rizu Miller sir, the MD, managing director of that Spark event, and all the groomers who helped us. Like we were there, we were so fresh. We didn't know anything about it. They taught us from the like I would say that they taught us everything that is needed. And we are very lucky that we got that opportunity. Initially, we were like very afraid, like all of them are so good all of them coming from so great background and we have nothing knowledge about modeling and we are there like can we win so we just we three used to motivate each other no we have to win for Karbi Anglong we have to win at least one title and we were like okay let's do it we have to give our best we used to motivate each other sometimes we used to like forget to give introduction sometimes we used to make some mistakes sometimes during walk we used to make mistakes like that everything we used to do in our rehearsals we used to make so I want to say that you can make a lot of more mistakes lots of mistakes during rehearsal but when it's show time give your best that's what matters the most okay thank you so much for sharing lapo lang like Mr. Assam Along 14 edition long lang ke brand ambassador di so tell us mane PPP lo nang li journey puthak nang li lamu sapon si than ni firstly ni la pageant show bang ke college ben si ke chengon junior college junior college okay dak bang miss ino da miss lo Don Bosco junior college kalang okay miss bonasri pu alang ni sini hana pageant hin mai nang than no alang ni join ni si pini bang lan level bang ni le bang ki le don no okay la pen father si ta me kai da support ping ni han bang ke la pu pageant hin sa pisa bramen nili po apet mang ke baburam timo la pen nili payment mang ke binulang tipi korti ni ikatleng do person timong po okay nali panakleng nili panakleng sister we you guys are same sister okay nili rong amen mang ke ni Singhason constituency pen teacher marong ke hai timong pen okay so so journey la college tong mang nili first bang ke Mr. Fresher don no la bang miss bang sinang padon tayo ya ta chinia belang acha stage started no question on bang ke innings sut look ta don tek o edalo sut bang ke ama undan edalo la pen bang ke da KYF do par jong lo asoi sila pu jersong men mang che tong cheng lo 50 years sut bang korean jok dihot join lo luckily top 10 an mai don lo kwan e contestant gyong pen okay sitame la su bang apor kadure join bang question on mang avedalo amat lasot bang start ke dalo si hype on dalo itu bang ke undun de dalo okay la pendet bang ke ladak junior college big do lasot bang ni di chipati dun thulo sot bang ke ni di improve chalo hai amat college big one Mr. DBC title hype on lo wow la pendet daru KVF chelan thudilo ako dak chipati dun thulo dak daru top 10 chodilo okay la pendet bang ke 12 pass lo dak golf college bang lo dak bang Mr. Fresher do dak bang ke one time pen ma hide on dalo that pen ke ZKVF do pedlo Mr. Tekelangjun okay la putin ben lo chepate no nakta dak bang ke winner title bang Mr. Tekelangjun bang longpon no la Tekelangjun dette aru HPCF kudo Mr. HPCF Hills People Cultural Forum po bakajan sikibi acha asot bang ni di bang ke hoda bang ke second runner up silong la pujer song bang ke first runner up momen ang jatan te chuparastam la pentet bang ke aru KVF dolo non 2026 asot bang ni di bang pinning bang ke first runner up title bang no KVF
La si la KWF committee tu mana ni ning sampik lo. La lang ni tu ma join si pini bang lan bang le dono la pen aprang. Groomer sir first ni di ken nong mage sagar ingleng ko. La pen non apia groomer bang ke sar ke dalo. La pen sar chong hong terang. Okay. Ke la ni bang ke la first honor title to kok mati di. La so join ni de ma la Mr. Assam mage direct entry si long nok. Oh. Without interview ya pipi pin men si. Online audition. Nang ni lo ya. Direct select la. Wild entry card. Okay. Net bang ke Mr. Assam han ni ke chini ne do pu. Sar ke dalo sin han phone ko. Okay. Lason do dunima pu. Amane bang ke gym ke dam gi mi le lang no lang 4 months le. Okay. Amal physique ta be ya da be puma ke dalo bang sar bang duno et ta me pula dun dalo. La ben hoda Mr. la best physique han ni tum title ka chidan do mati di. Po sai kuri nang lo push up si ta me kon ani body the an ni ta pariam no long lo. Last final bang la squat hold bang ke ni tu mang thom finalist do lo hoda. Chidan do lo. MCC. Da la pulang si hai dalo la bang. Best physics. La ben la talong no. Social media la bang ke Mr. Popularity lo hai. Instagram nong si video hai chum nai lo. Mama like si ong nai da bang si hai pon bo lo. अच्छा. Kaprek district pen nang lo beti Karbi Anglong phai bang kom hek. Sita me kache support bang thip pigan. It live bet do. Oh, wow. Karbi Anglong guys. La ben ni likes ke long bang ke 14k plus bon. Oh, likes lop si. Oh. Lang si long pon lo. La su join ni si la bang hai pon dalo. La Wow. ben ko ti kitam ke la ni tu mang thom lo. La thom lo. Lagi si pang bo group. Lagi sebang bo dab dalo. Abra sa Colgate everything. Oh, apa dah sih? Kachepate dulu. Final dah dunong ni lo mah puan bak lo. Tapi God's plan pupot. Oh lalo, di destination ke oh lalo. Pini incident sharing tung mak Karbi Anglong life kelang tu. Insiden hadi. Life along PK motivation nang mandet. Pini stories duma nang life along. Lalu lah pageantry hin mang lo ke web long ni ta 3 years umadi ke try. God's doing lah mana never give up po sita hai. Oh. Adek na mangi do aprang 2024 chit patet dun rapetum. 1 year dun po give up that. 2 year dun po give up that. Sita me improvement si chilang nang mati. Nang li failure ke lo vek lo life long ke kasi ta me. Sita hola nang li try lo bang sining chaparong nang po. Oh. La pen ko pisi mistake do mala bang si rectify kuri bo nang po. Oh. So join ni si neta give up it lo piningan bang ke ke bang ta first runner up dun lo. La pen la Mr. Assam long bang ke winner up dun lo la brand ambassador bang ke. Oh. La bang long dun lo. Wow. La pen la Mr. Spark team management hantan ni thank you putung. Director Rizu Miller alang ni support pick Karbi Anglong han kaita. La pen groomer doan han sitamit I thank you pulo alang join ni pini bang ke works na mini da take waka lo. Kason si bang pen introducing ma like confidence build up communication skill la heta dolo pini bang aprang ya ni dita communication skill. Damit non bang ke dolo. Oh. Congratulations once again. Thank you sir. Ke non bang ke District winner. Oh, so district winner alang li fan apang nil tum Karbi Anglong live fest ami short interview dolo alang li body pic alang li background family pen pustami alang li nahaw mane program lo pulute na di la pageant along na penangan kapor ido di RJ alang li tum pen ke looks alang li sau prek hoy sitami alang li long isi hormudo confidence never give up la hormudo. So once again you are bringing something for all of us di. Yes. So tell us more about this thing. Okay, lalo. Nilimen bang ke kado ka beta chini si kong lo. Ati aprang tame labang so Karbi Anglong lifelong nilipan interview han bang lo. Lasi putot nilimen e thari sarbinda rong par. Lalo. Thari verlang ni. Lalo. Kedam tang hut bang ke nilipin atay talong lo day labang ke chitanang nilo la do kaprek long lo. Stami pinning 2026 tame nili ke thomanong ilong adlo. Oh. Yes. Okay. Pinning 2026 non ke July wet lang stami ni ke thomanong long adlo. July velang. Oh, July velang. January, February, March, April, May, June, July. Yeah. Lasi kecheng siban peneng 2026 pen langnam lo tene ke Mr. Universal India Assam long ne first runner up long lo dakta. Oh. Yes. And after that ne long lo Guwahati Karbi tum dakta itum ta
Guwahati Karbi tumda tumda Karbi Anglong son dakta KYF person hadakta ke thenai Karbi tum dakta festival bilo hadakta nili first runners up ang hadakta nilong lo Oh. yeah Guwahati Karbi long ta and then lalo Mr. Assam along non 2026 aparman la district winner itum la bangpli chapate anben kuson pen sar ang kelang aning kang samdo manela an chapat do bangpo ang bong pen sar kuson ni aning kang sam nang kelang pen dokok ta hai labang si district winner bang ke Karbi Anglong Mr. Karbi Anglong winner bang ke nili fansi nang pilo la pen nili subtitle lo best active nili bangateng kai kita mi active no bangateng kai ke nili ke dam ke do puno saralam ar juver na pen ni 2024 aning kan labang so Mr. Spark Assam long nili tame anon lang li lapua nili ke alang li fan pakleng chat lang lagi nili bong son lang lasi alang li son Mr. Popular kelong nili tame long 2024 aning kan non ke alang li fan pek dele alang man ke susibu alang man ke ditum hini da popular bandelo popular bandelo bani si okay lasi Inke nili 2024, 2025, non 2026 ningkan ke thom ke choklong man ke han ke district winner ang pilo. District winner pulo te lang he di tum Karbi Anglong ta ana ke the east west do. Lang bong si han se district winner ang pi ute. La ta lam so kalima te. La si la pen choro lo labang so Mr. Management sir Rijumilar han tame alang ni tum hada ke host la pen Assam ang kanglong an blote la Mr. and Miss Assam hen lo ke thin nai. Di madu chini lo Mr. Assam angbong pen kapre Mr. Assam da bio do stame hatum ke fake attack mate tum hatum poisa jone attack kon sami lanon itum kidon an ke laga prang ke hai tang ta dola non son itum miss long stame miss charni krupi ta hai lo prang hala sir ke dalo reng ma tum ta hai lo asi la ke thin nai event lo pote la Mr. Assam hello la it's non spark long halo ke thin nai pote Miss Nirmala Miss Nirmala Theron pi CM sir multi ha tami hada kun si winner long lo asi la tum ke an harju ki ding lo 14 edition an lo lasi labang so tim han nilihin pen ningak long choro parpi ko la person ani tum han de Karbi Anglong pan so pan tami title lang palong apot hedi ni aklong choro lo pin incident lalo aprang pen langdam pulote ni han munit nang pula hena de abang iko areng iko kare de but ni lahai ma thelo lapu arju putet pot lo yes okay ki ke lo arnang pinchong lo imi thang long si kachi belief do morni sini ta unvek ji son mai son akam la pen son mai son akemang do pulote klem pa mero te tum unji lasi bang nang pulo na bang ikong tang na bang chungkreng ong tho okay ni arju det lo te non arju det ni phanai pu tum kopilong tum ale kelong na chilang sang tum your district winner is here well said wow acha laan abarim lo di senior lo nang ke non nang girlfriend lalo nili labang mehman introduce ma labang lo non wat ke be frank maturely to nang lin jena lalo non wat ke nili avela madu ben tabela serious lo 0.0 ke do lo madu ta stame non mat lahan lo bang ke pang tek bang avela avela okay Churolo di once again congratulations to you thank you so much sir lang likining je jumit pig lo di unit pan ki putot di kalili kalang lang pan se social media lang troll lo RJ ni ngala puding ha chungkreng abang ne ki hala hai ki dun ke scam ma ki hai no pini la son roast up la son do lo sitame non lang liganing je thegong lo bo hala na gining je tum he lalo alang litum kupilo ni han kining je di aprang ke igong ta ho chungkreng ong tho rong tok do chot ta ho ahok lo ni tum ke rong di subai ni tum non 2015 aning kan di fulong le chunam lo dakta hem do he hem do amasi lasi hala nang ipu tum kupilong tum kilong lang than thane fa ya nang tung Mr. Hanserong na manlong le ahok lo choro lo okay thank you so much di nona bangke nang lining je ni de ya sab uwe da nong epu to introduce no kadu we nang li journey apuda kadu we da chino no men ke sengkla ka tharpu da ni ni da di full sorpen ni po men ke Joseph ka tharpu pa men ke malini teron people pen non ni li journey ke da Guwahati Assam Don Bosco University long BA English third sem lo no okay nili beauty pageant hin ke nili ka tuning pensi pangcheng ikle mane nili ta interest do prang ben di
Manila Mr. KF long kachepate ni pun nilita. Nili aprang hostel doko. hostel man hadak man. Kali nili that hapu ni West Karbi Anglong si pohibang madadi nili metric ya pula Holy Chapel Academy pensi pass. Okay. Hindi la sudah nili bang audition pihan por wajah tigyo. Hostel do ko. Hostel doko polo mat. Sono yo mat. Mani dita hosuta mat halo ni tar ni sige chepate nuai bahai loh pula hai. Mana det finally 12 nang pass lo pare dak Assam Don Bosco University long. Dawang lo matidi. Pare after 1 month api freshers dalo. Hudak man. Hudak lo pada Assam Don Bosco long hai di. Okay. Mr. Freshers dalo hai. So nili chepate dum lo la pen hudak nili first runner up long lo hai. That pen pen pining bang aku that Mr. Assam Don Bosco University betul. Wala bang mana ke thenai lo hai di. Bosco pen la. Hudak nili chepate dum lo hudak bang nili hai nunda lo hai sita nili top 500 dum lo hudak bang ke. Pare dito Assam Don Bosco University long son opportunity bang o la BT page na hin hedi son mega Mr. Northeast pu hedi ai audition bang o huda la pen pu pen da chimelo pen pu amalik pen Sara Bijit Singha pu men hedi pu pen da chimesen lo pare ni audition binulo he ke chen huda son pidun bom lo mat ni bang da lo ne de he mana ni mi thang ta best pipe mana just do nahi dun lo bujala hai ta pining lo ta athema ni bang budi belang Mr. Northeast on chepate ni hai di si mana ni deta ni bu chipion tab lo hai mana mena status bhan stories long chipi asal lo asi pusar bang da pulo ko ning dun tha pulo hai chini lang bang pare le tiban ni bang sabso break and lo hai pen pare ni bang mane main bang ke ni muning han si prepare bom hai ni bang la Mr. Northeast ki dunia ne di muning han si prepare bom ma det phike pu ni pusar ke da lo pen da chichini ba alang pen sin kilo pen la lang li han tham lo hai ni mane Northeast duni pu son son pu ma ta lang li bang advice on pin lo mane non ko bang ke nang bang mane an cái thi lòng bang dam li thap ja hedi aso sa pen start thap la hai si alang li bang advice nang pilo da Mr. Assam long dun thap pu si Mr. Assam long dun pen Mr. Best kinan ge chepalong ni ni de hadak tong chitong ma kalang no da si chutong sai de dak pen dar pen nang pu thang fix avela ave da pen tu ne difu pen chichini ni he da pen si mane chichini me kalo da si chichini cha la pu binasor pen ge mane chichini la he mutual friends itu do okay pen chichini la pen nang li dung ge ini dung la pu bang ge da anon la so ge lage anon la ge lage ta anon la da pan si mane tunda jerpo me cheman thulo Pancho lo nilila page na hina journey bang ke la si an su se mo nilita nilihin pelam chang la hedi la ke mo nilita Northeast bang na pipi ko Karbi Anglong sort of hande pin incident sharing tung ma nili incident bang ke min mane nili cushion answer round la hedi unlucky ping nili bang kaita hai kaita mane Mr. Don Bosco University hot nili chepate de hot Absolut bangke, mana munitum kang all nama didi, impare la judge bang kusana karju ding pik, ding pik, aman nili arjulo modelo, aman alang li kupi manang karju nili pima thak baca tonte delo ya, lalu aman huda ban nili so joni bare mo thawla hai, non dak Mr. Assam long talo, nili bang kusana karju prek pik nili bang dak ba, alang nili ba chini lo, kosono na karju ke, nili bang karju nang li jong si han chimaning tung nili kupi han si chimani ma. piphang Sini dah lo, kita nak. Kang moi putu ninge. Lalu, pare, ini lah son hari ciot tu tadi, son tu mah tadi last have. Son hari ciot tu, kaita mana, ini kopi ni lah, aku pai pide tiga tadi lah, bukan kaita ni di left side ke dua bang si hide, di winner hai. Ni Mr. Assam Don Bosco University long, tapi pun ni left side dua bang si winner long lo, Mr. Assam long tapi left side dua mana hide. Tapi nongge lang lagi. Lalu. MC. Wrong si MC. Lalu pulau ni di experience bang hedi. So
my simple advice no next time I left or non nili ba si left do na po bo oh no di du la son di incident di line non man ke RG alam je thanang di nam tun da RG bolon do jo ni sinal tun ta si platform long Nongme tami ban no then ang ke best skin award ke long di as a risoi jang tum ke normally di hobo tum man ke pu parlam di brasa da chin thi po chin thi de ni thom lang na chin lu de risuma tum do pik Sitami nang li skin na putak le nang li advice pila piji mane ko nang as skin chipa mezi phan glow punon di atema lahai black hat pin ne choda titi skin mokhai di mang long di sunburn ben cheng lo bi litum normally ja sabun hum lo 10 taka sabun pale hol di tel loisoro oloman 15 taka market pura lole ta skin man kon si care nahi mai dead cell do to pik di okay mena fan kind of fresh evergreen looks upon pote we need to maintain from dieting from the so experience na ni share ta ini skin na putak bang ge ni ditala apa ang chikero bang ali ni ditala ni ditala mane ta pulo ni libang ta langjun pik hai oh okay ni libang pare na ni face bang chikero hai pu oh acha ni lila brand ki use ke la Plix bo brand se use bom hai oh online ma oh online lo digital long hai jahan ka ne departmental store long hai long asi mane ni lila glow pu pene gowa glow pu hadi asi face wash chalo gai asi mane moisturizer punon face serum punon ne hai chalo gai hai hai pen si mane ni ta sabso da stage long bang im hang glow ma just tum ning dok hak bo ane la hair care hair bang hai hair bang ke ni li ke bisiko ke gel chalo gai hai gel punon pare hair cream hadi hai si chalo gai mane Rahul Roy looks do apna mane chuding chat pol hai ini height kon do panang li di bang 5.9 oh te la su pin ni ko son lo nang li pang ben la dom clean nang li so ta oh ni di so hai oh the plug bang the soi sa hai di so ta pulo ni simen batai si ching thinang po anta hope ke batai ni hai okay ni bata sab so bulu yo silet hoi ting mat so lo compliment ke the nai na lo ke chelong hai ekdom aru so a group tum ben tu ni la son charge long mo hi handsome pin ni son bang mane ni kan ni fan bang na flirt hai bang vi pil hai oi athema ni li mane mudi hoy ha mudi hoy ma ke do oh mudi hoy mane sab so non chalan hi jai oh care ke u jai hai oh mai college song da son lo na son si do ni le bang hai di oh si mane aru so tum bang na son bang na approach hai han bang hai do lo hai ta ta ni le bang ko lo yo okay te la pulang li skin kado go di handsome kaita evergreen fresh saphan ko som na li maintain no lo ni li stame la skin apana thema il tum beauty patient long tum ji prote skin looks kenang son na ekdam looks la si first of all ke la ilitum langjun onangi athema langjun lo prote la ilitum urine ala long samya kitera bostu duno la si lang bang kaita ilitum at least 3 to 4 liters ke in a day jun vek nangji exactly la lo prote ilitum body long detox kuri po copy ma kitera ke do la pen ilitum mane normal mane expensive puke kali hai samay ilitum normal non son arni so dam prote arni so long tum UV rays do athema tum skin upon effect o mati arni atur ke la so pan ilitum un prote sunscreen la hai chivit me okay la ili tum phan la skin cancer ho non son la pimples arni atur pe hadi aduk hai do mati di so la hai phan ilitum sunscreen la hai logai me la pen ili stame la an ke pine oe same sono po jangthu bang mode kai da chi hair oil hair oil bang mode ching la pen ili ke gel hai bang chivit ve athema nili chuge ingdu go madi di gel hai chivit lo de intang ham di thi awala si gel bang only hair oil apply po inge face long da nili bang face cream la hai ne last only body lotion si chivit de di lo la bang natural glow pu he di so long is how important is sleeping nali tumar ta ke maximum dunge after 2 after 1 se me jang thuri baji ke kalang so habit do manali aprang ke do nili sita mela 11 12 ke nili ta school dun bom college la hai college dun bom ke athema nili same game bathu game bang mute pathu de aprang ke la mane lockdown ke nili la so bang class 11 lo
copy game lo nang pat kunai hola so ke ml oh ml amat hola so habit hore di free fire खेलेगा amat nilis tame hola so ke la lockdown pinak mati di Okay. dam thai ve ja thai ve ma hem bor pa di ho so pe ma sab so addict delo oh ama inke a josita me je podomen patu tu bo du 3 baji अच्छा। ama inke la si diet habit hadi me pin lo oh ama inke nili mo pe na pulo je aprang chongkreng o la pen ma nili chongkreng piglo oh ama la si nili ta stame la chechen si pan bor il hai ama nili sita me hi son ke cheplang lo ne ho so chichini lo nili stam nili pan sam hedi je po je pi tum sam me asap so site hedi nang kuri so nang lo nang chelang bon pe de mane hola physically appearance asap so me we de lo mati ama la si nili ta chelanang po pulo la si mo pen ta pulo je nili gym join philo la pen ke gym join lo bolte ilitum mane recover fan time nang kok ti ma di ilitum hola da ane ja kong che padam po ilitum ke sang lak o ti ma di ama la pen ma lak o ti po jo bang megang bang chipu dekte megang lot di lo ama hola so pen ma heavy do che ama non bang ke mane sleep bang hedi nili ke ong na lo 11:30 lo te nili phone bang mote data bang mote on hai 24/7 ta data on sa me phone bang use lo 11:30 lo te megang lot ti lo ala mai la gym bang si nili phan ke budam lo bude isi gym hello ne isi ke ne phan shape nang pi lo nili phan changing point lo la gym hello aku solo megajang habit ke nili me hedi pulo nilita no ni change lo ma ha pulo change bomb lo kan tan change bomb. nai nita chiro fe Oh. there na son no oh mà thua bằng sắp số problem đó hay tìm được hành chúng ta cái mặt kia lý hệ để bù cái này lạc bù bắt số okay bujilo ma alam the to te nang lihin pen skin alam Skin. For skin, you should focus on your diet first. Only eat homemade food. No junk food, okay? You can eat, suppose in a week once, you can eat, you go to gym, you focus on yourself. When you focus on yourself, you start noticing, no, I should not eat this. When you go to gym, you start tracking calories. When you started focusing on yourself, you think that, no, I should not eat this has so much calories. You started having that recognition in yourself. And also take care of yourself, sleep, take proper sleep, proper rest, drink plenty of water, and then take care of your diet. Everything is all about diet. Like we are putting cream and all outside. We're just focusing on outside cells. Like we're not focusing on body from inside. When you focus your body from inside, everything you will get the glow automatically. Most of us, especially the younger generation, they'll, especially in the evening, they love fuska, they love chana and pora and all money. Lots of people. Even we also eat puchka. Like, we don't eat every day. We eat like once in a month, maybe like this. And we after eating that we go to gym to burn that calorie. So you can eat it, but remember to burn it again. I want to share one thing. I was tracking calories one day, so I ate one samosa. So I got to know it has more than 200 calories. So I was running on treadmill. I thought how much time do I take to burn that much calories? So it takes you 30 minutes to burn that. Yeah. In treadmill, when you run for 30 minutes, then only you can eat one samosa. Oh my god. So after getting that knowledge, I was like, no, I can run again 30 minutes if I eat one more then. Julong lo bodi guys atu mendi peril tu mari suijang tu non Karbi Anglong ari suijang tu ni semet ari gang samde swallow so pinso la fuska wala long pega lo chan na dunia puri chithi set ho lasi lahai jo alang ni nang khalo treadmill long ka di 30 minutes ka de pisi isi singera nang li kechu hedi la so calories papada mun pote nang li muthi nam to iri tum pha ok tu ke nang li di party cholo pote din phawang namang ko guys ta la ja ke nang li chu den po di tame chu misen man di ok por mu ga di sitame nang li fan fatty livers pen cheng long fats pen cheng long di athu hor mu sinang lo jang jang plak po mo ga la son sing ke chon de dang na ra so ke mo nang li palu ji phan nang sum pi di kalima lang guys la si li tum chali du no nang di so non mang ge jo
Nang liam pen. Oh, Mr. Popular. Skin ke me skin lang thajo. Like a chocolate boy. Hiding ni la. Je ke me chocolate boy thi. Excess kali bolang aro. Skin alam pen healthy lifestyle. skin naman ke lado sugar bang intake te desi ke me Oh. sugar intake te lopte face bang globo Oh. tapen health handa mission po tapen pamu pu brother pu sono junk food bang avoid nang po healthy food hai si chonang po tapen ni bang ke skin bang ke adapt thoro po te la fridge long ice cube Oh. face long logai po Oh. gela rice water la do spray ben la face long upload po te la da Rice water ko son lage. Thanda. rice water la sang pot do mati la sang pot lang long ni mang ba first bang ke wash ning an ta ke ter di mati aru la second time bang la bang en mi po Oh. glass on fresh spray bottle long thai nang Thai nang po sola. ingke la mang chalang Acha la so sang jo sang ni ma. Jua sang nang mo to. ay ada choi Marketing sang men. local Oh, very good advice di okay? la lo ingke ni bang ke la sunscreen hai ja use Okay. face moisture la hai use lo Okay, hairs pan ke? hair bang ni setting spray si use Oh, Yeah, acha setting acha. spray. Penangan atun ke compromise diti non son innerwear di. আমি বজাৰত পালো 30 টকাৰ বস্তু লৈ ললো জুতা আমাৰ গোটেই বডি ওয়েট টু এটা জুতাই ল'ব গতিকে জুতাটো আমি কম দামহে বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ কিন্তু আমি ব্ৰেণ্ডেড কিয় ইউজ নকৰোঁ দি লাটাইচি লাছলাম থাকনিয়ে থাক brand itu compromise titi arlu ke ci hormu pen la di keng op no chapal pona la lo dan apni la brand compromise bang ge heno lam lo ali mate compromise lo bote monang health bang hinu tu dak lo bote ola si kachila ka doris lo la si compromise me desi ge me la bang ge la ifo adoris bang brand hormu bang namang po la penang health ta safe mati aru nang mo ta na ho ta kisu ta chidang lam jok po poisa ta safe bo la compromise lo bote poisa bang non tu ngong bo la mang ge ange meg jangalam ke Nili make jam mangi 10:30 si jang lotti. oh Mane parents bang ta strict hoy ni bang e. oh ta pamu ke nali pan ke nali akleng sina thonun bo Kalang. alang ta handsome pik bo Oh. oh ta alang li dun de ma La bang ye dunde. interest ame Running la pu police na hai si kaduni bo. oh Apna se interest. to ala pu line di okay to Lalo. Mr. District Yeah. La ito district kandi. Lalo. Nilita aprang ke thang klem play non son tour o do di. Mon same non man ke nita dak difu athletic academy long join lo. La dak ben ni Assam police han puno Assam forest han puno nita make card lo running practice bom lo. Aprang ke tour pick non man ke la high up time chipinan ko mati dia the nituma dak 5:15 nang ji 5:15 man kat po 9:30 no 10 o'clock an. Lan nitum kat po lan katang aja itu nitum hem tampo lans lang chung po aprang e son kali lo ki thor der 9 10 thor po lang chung lo brush mari pre po ancho po la si lahai ni join lo lahai pen running ha ni join lo la penon ke ni hem rok te lahai ki kat kilak i po doma di hai pot fresh lap jat lap po bang hem ni tum ansong thik pi po ancho po la de lo te alom sa sang po the kilak si kiklamati kat hai ke lak duk mati di la long ke la lang chung aja pen ke ni lige ahut pen kius la pon sius sala nini po re nini pon la si chung tu la sometimes mane pon sius pun mati la yusun po inke like me pawns kusun ma chulang la lo like me pon inke chulang la siram he siram si yusus siram si yusus personally siram si yusus la pen ke hapen ke nini pon chung tu no di la lo alama ke langdam bote pinso to man ke lahai makeup hai bang ke komati di athe bisi koi kar samse ke oh lasi lasa pone pine nilibang ta skin ik jarang na he la chekero eta pone pine he bon samai lahai ke metar tilo busni ta pudam na di la nini yongsi lahai biru igote he lang chu da ta la chibit pa prai po anjo dam fit po he enke siram news po lalo enke lalo ne ke non ke kat anasi athletic ngasi join ma di nasi ke cho hai bang ke ne ke phinu hai cho phinu he di lothia ke men cho apen
apel hai ta nang wan bi po apel hai o the ni non kin hang support lo la nang la puna da interest do la puna da interest do po dita nang claim nang ison mai son kin nang chun vek po ma se di nang bang kin phan au phinu nang wan period pun hang de ta apel nang wan period po la high grapes hai ta wan period po la non ke nang support pik la ni tum la support pik la la sil hai ke me mu cholo te skin na me po la la di elitum penangan lam se tham lo por lam da dut elitum Karbi Anglong is open for the first time di la ananong ek chipalong don ke apne hi ek record hai di let's say we should all cherish this moment di and we should all be proud all of them di let's say elitum churu pon bek nang ji non mang ke jujia prang di message play alang tu mahin pen than pachini pona what would you like to give a strong message to our younger generation because nowadays this kind of drugs and all these things are happening around our society so one message I would like to give even from my own experiences like your peer group decide your future that's the most important thing when you are in school choose wisely the people you roam around with like if you are going with someone who are influencing you in the negative way telling you to try this that some stuff so eventually you start very like initially you start slow and eventually you get addicted to it and then like after addiction it's very hard to give up on those things so just focus on the peer group first choose your friend wisely choose friends who motivates you who motivates you to go perform who believes in you don't choose friends who will say ajik moi khom noy don't go there you need to understand if they want to like really help you they will help you in a positive way ask them one thing ask them to do something positive they will never help you but ask them to do something negative like I want to drink something can you give money they will do it but when you ask them to help genuine help they will not do it so there's the difference between a real and a fake friend so be wise to understand that and I would like to say that please hard work trust and belief these three things you will achieve anything in your life hong lo alang li tham jini pik lo litum school long ponon rong long ponon di litum jipo jipiang bong litum thema jipo jipi ke dopik ji nang ilong nang chudun po nang jundun po nang li phan nang kang hon nang li phan nang support so nang paklang po sita mean reality nang li phan kai ke mata ka preglong dun lo pote nang li lamang asor sa pen cheng lo di kai ta na pai noi ga na so na jipo jipi dopik la sila so ru bang kai ta litum cherok tong nang ji munit ke chana dim di litum munit ke no adina kai na litum ikeng kam ke jor lai pen litum chiri nang ji litum invest tamil litum claim nang pojara hin tame alang li ke than ju me pik lo churu par lo la no nilihin ben samela non Karbi Anglong a youth tum han message pigang tung la lo je non ilitum Karbi Anglong ge khaiso phinak chingthur thep pinlang ka chingthur paplang dui han si litum bor idun pingnang lang non ilitum so la son tak si thekdam long lo je non nili ka prekan pudam de lo nilitum arta phari sumartum mostly ke la biri ke mong tho hor ki jun drugs ke cho matela bite si tame pine phoi di silencer pine pola lai si chirung rong iti mane ke sor saram nang nak la anta le rok mate punang kok lo lai si mane chirung rong ilitum non son fitness hin la hai he di chirung re so nili ke pukang tung kalan belo je friend circle mate ilitum jirpi si tame ilitum future han metar o non jong si nili example than po ilitum theng itum theng ake khreng do o isi hini bet long si melong bidun prote hola so ake chama theng la chode ji la son thak si ilitum friend circle si tame ilitum friends long bang pholong inuvet kitchen ki me lan ke horjun drugs ke chopulote ilis to me ek din dui din si chekhang num choji hodai ma ke ilitum da chekhang ne exactly la son thak si ilitum friend circle same matter pick la pen ke isilo la friend circle lo la pen hinia bang ke ilitum eme thanglong sido la ta eme thanglong sido athema nilijur po sitame do isi hini tunge hor ki juna do beri ke mong ta do mate pudam lobte amu ki chodum da do sitame nili sitame nejur podum do lo same nili sitame la tume chelang do lo same nili sitame junun lo juidun lo jadun lo same nili same che pahai lo dun wing ti hola sa por bange la si isi bang ke friend circle lo isi bang ke la ta eme thang ari deng long sido athema ilitum yong si change pulote
ilimi thang ri long sidolo ma di so la silan si pukang tung no je nang litum sitame nang litum lifelong success ji pulote nang litum friend circle sitame chilang pa mekan nang ji la pen hodai sitame nang litum family pen mane PC problem do ma di family pen share nang ji wow lan melo nilihin pen ke hong lo di litum jasame je po je pi ke matter o la pen ajara hin bustame family ang bong di share nang ji tema family sinali pan jara kisung long nang cherap don ji di that's it matter the most so thank you non mangeta nang lihin pen pilo message strong message coming long arat tum jasame obi kimi tum That's the conclusion. Personally, report first of all, thank you to Karbi Anglong Life for inviting us, all over us. Lapen dasu kena invite join this in ditum chitanong lo. Lapen non motivation system may pikang po. Talo nang itu lifelong confidence. Lapen they were giving up. Tabang doni. La duita harmu. Confidence la example na naman. Computer dum ta storage piglo. Aja ta harmu do piglo sordo. Sisa me hola amundit kayus bang web dele data. Ayat ali tabi mati. Kasi munit tu malay ta knowledge do piglo, amuni tech piglo. Sida confidence sabi pati alang ni stage ardu dun hai cepat lang hai mati na hosna me. Kasi la confidence bang metar piglo. Confidence lo pati amuni bang knowledge sa do po. Stage ardu dun hai po cepat lang dun hai po. Lapen munit tan sini po la sumni dong potential do. Lapen man can never giving up. Failure is a pillar of success pudo. Lasi fail sita give up with the thing. Try nang po. Alu the first sita 100 times on no. Try the nang po. More ni sige chun veki. Ni tu ta sono da ke try poli try piglo. Sita ni tum give up it. Laso joni si pini bangke Mr. Assam sa me alu dunong no. Kasi Karbi Anglong YouTube sita me nani tum la bang never give up bang do vekang po la ben confidence bang do vekang po launchot no. wow la pen la lo nili thanang tumang la lo mo pen nili than lo nili ke defer thai teklong se kadun bom nili chuni nili tumlong biri ke mong nom do pekani katum biri ke mong hor kinum do la se biri ke mong pen biri ke mong me ke kat ka prek athe biri ke mong pen biri ke mong me 100 meter race do bolo dolo hala tumke iphong chiting phak po hada kile rote anning chot po hala biri ke mong bot ke so ha hedi anning hai pore liver hai keng no podi anning chot po o so ong a chat kat ni lo pucho astu mak bok chot po su dong po ayo ka ma once tame nili tum son ke non mat kiri munde polo he jode non mat kiri munde polo lasi nili tum ke 100 meter hai bang non ke lang plot la 100 meter bang ke ne ke asam police si lang bom ni ene khada ke 10 second at extra nong puman didi lasi non mat ke ni 12 seconds si pali bo la lasi hala biri ke mong pen biri ke mong me aki kat ka prek biri ke mong nom ke 100 meter long kili thadi ekdom anning chot po apok chot po suit ong ajat ong po bon sami non la ke mong mi tum ke chini lo pot ko son se kat ning ma ko son se ke dam ke do ning ma chini ma didi lasi ni tum hoda kan rok ni tum ke thang problem ma bela ka dorde lang busin ke ka da hang kong ti lo yo lasi la lo o we kimi tum han ke than ba chini bang halo lasi raki horum bang ni tum use deri athe la lo nong tum akimang ka prek do thek non son Assam police Indian Army, Assam Forest, di la penang tumson peasantry sa penang tumang ning hangji hada ke non son biri ke mong ang turik pheng tang ho nane aso ikri tang ho nani sikhor ke cho aso et kri dol hai ke hada ke accept se kalima di itum chichin hada accept se ako nang kicho ki do pen ekdom kata bibitan hada nang ok mi ke di hai ok mi nang ka exercise dam ni nang ka ta adap ani kang sam nang thang ka ta nang ok nang pran chikar picnic nang thiplak tang ho nani biri ke mong pot nang tu ikri tholai ka dak accept se la chotakali nang tum ka prek ke mang do thek sami hala puhin samyang tum hapu phan samyang tum chibor inang po athe lahai raki hormu ke iprang jaban pe ke iprang jaban pe lasi nang tum kaita misen et ke doji hansi ka du ko be o ki mi da meni de chuning rilo la pen ni li ise message ki pikang tung la lo la pini tum la dak kangni sar ani tum bang pho la Mr. Assam alam thebang la pon lo la nitum ke nitum ta kaprek arlo ke mang lo thek la hadi once tame non dak nitum kang ni star la peasantry long non bang ke to da medam der lo hai ta hai der lo na si non next level nitum Mr. Northeast and South ta ka bori la lo la si Karbi Anglong ki thik ding phan same chuning ri kang tung la hen lo athe Northeast long an bang ke nitum ta tangka same asap so kaduri do chaji the da kan ke registration fee ki do ke tha kanam hai ta me so chaji la si Karbi Anglong arat kithi giding han kachunang rigang tungbang la lo ni tom phan asap so akirap nang pidun
อีกเวกท่าปุสิชุนิงรีโลอาเทนอร์ดิสลองสตามีนอนออกตุบอร์เน่มาเตเซปเทมเบอร์ลมสิเจงปอลาสิลาบังโซนอนเกลังจีนอร์ดิสลองพันสามีนางรับดุนปูปุสิกระดูกเวกิที่กิดิงพันสามีนิลินเป็นชุนิงรีกังโลนั่นว่าห้องเรากำลังท่านจุมิโอนะนิลตุมละMLA second edition มาราธอนกีบีฮุดนิลตุมพันโฟนนังคอลปิกปิกKorapolo kaji, kunalo location, pone tum sere da jare than pon ki baji thom da nin thon ni tu mana call pi committee tu ma hada galang litung bang po arwan bike na sibang ji mame ke ekdom jo di chapri bike na sibang ji ekdom ji ke mi ekdom bolon kat long ma hausa ekdom kam ti ya just ekdom api whistle boot de api ke la ke penangan lu ke baga ke ngedam se han pon jo lun kilun mo la angge harong ben ke bang lut bah ni bang polis ke kaji kat bek ji bang putong ke la tum se ki kada ke hai la si yarji le do pusitame ba mo pera lang li puson nang li jong si nang le looks dolo narji dolo bike dolo ajat dolo sami nang li life healthy lifestyle jong si nang li avi pulote la so life ke lage pai velo la especially athletics punon marathon long punon mane defense long punodi nang li life ke lage pai lo lage back foot che dam nang pun asialang li than mi lo pena question lamba la lo lang li tum ke non Mr. Assam 14 edition lang li tum si ang ton pen nong evan de lo la ke li tum khai chot kai lo tu Karbi Anglong rat farman ke lage isi golden era lo lage first time lo nil tum ta son thek do long lipin la asil po an lang li tum ke cepat do de sang se lang li tum alage sipang bo hoi hai ke dam ke do ke tha lang li tum kai li dam de dim se lang li tum ke dam lo bot I lo alang li tum long alang li tum invite kai lo alang li tum ke Karbi Anglong representative lo Ulo te alang litum cepat dupi lo tangka mahata penangan alang tum dure lo cross nang lo tema family tum bencang lo cipo jupi tum penalang litum pangrum cepat duksi pini alang litum la ana alang litum ma pan iwan pilo ke non alang litum ke akimang mang ke north east pagi alang litum target lo ulo te ladak litum jasmet Karbi Anglong Mas Council CEM lo Dr. Tridam Rong Hangsa atema alang litum Karbi Anglong representative lo pot la so feel along nang li kapre ka feel long nang li rap o la sila lang litum mari so tum handa la so hin nang li hin pen small packets rap dun pupuse ne tum Karbi Anglong live pen samina pan chuning ri la non ban ke nang li hin pen like strong message Nili him pen hedi pu chotap non failure pun pu jurpo tum sipul hedi non nili pu ibang ke non ke dobom a problem di so generation youth tum hedi la ke confidence pubang ka ve hedi mane alang tum chichini he mane alang tum un pu aso filong sita meja filong sita me hedi sita alang tum a comfort zone me hong tete la ke ho asi mane non son itum Karbi ara tum ta non son itum de li tum bang pho de li lagi itum do lang Karbi sonin so tum ithek la hai lang tum ta mane lang ami thang phan chi believe si ni di phegi ni ta son non so itum bang phoga ni next ke nang itum na the itum da kang ni asi mane nang me thang han chi believe ni na ke mien bang ke de si nang li ko pi ma ke mang dam ke dalam nang li achieve ko la ke asi mane inke failure dalo mane failure ke hedi nang tum ekta lesson ateng le ano non so nang example en po non so ni dita mane ren mu hoklo hedi da Don Bosco University nos ni enta pen give up po bulong ni dita mane tem tung telo kadang dulu buja hedi bon sita ni di high side and love lo pare ni dita mane ekta lesson si en lo mane non ni peni da ke chok che dole ni di pini charli nang lang da pen pusi ni dita ekta lesson en lo hedi asi da sini tala anta le don lo sino mane non data non Mr. Sam da chep long non delo hela ta on delo sita ni di da pen da ekta lesson si en lo lata ekta lesson si en lo mane data on so se chebor idang le pusi asi mane lalo mane main 3 key points ke lalo hard work discipline and perseverance lalo na nang li kupi manang kemang la ken mane nang di achieve tu puja ni bang hedi mane claim mane focus no so kam no so platform pen parents pan pilo puji कुछ तो बोलना चाहेंगे अपना parents के लिए jadi parents andi pai pen po jadi natural perfect lo so sweet itu manang support dun ni Guwahati da huta tum si mana nang kelang don lo stay sita me just sita me kicho ke jun sita me nasi la ning sam lo nasi ni ning chithe dan tum mana an so sia ko na support dun jihan ni lita pujur po tum pen
Northeast cepat didung popular. Oh. Si answer same orang support dun tak. Okay. Ipan. Okay. Kadok ke nili family tu manhan nang support han ke nili choro parjo. Athema nili po avelo nili ke. Sampai nili pai abang. Nili pan nang support pik lapen nili punu. Alangli sampai aso sa pu bis. Punu men. Nili punu men nang cethana kok nang lina je depo. Ake che songrong pi. Oh, alang liga sampai kali ini pu aso sa kontraktor ya hai. अच्छा. Ali alang sitame nili pan nang support no lahai hin sitame mane Okay. nang po le avidet sitame som ni punu sinang pul hai. Avidet sitame ni sitame nang porting lo. Nang kopi ma mane Charlie dun sitame ni narjab dun lo mathari no nang support la si nang support no la pe nili pai sitame nili pan nang ning hangaling pima klemo same akai no kali akime nang po lalo nang support o la pe nili parents man isi message pe kang tum through Karbi Anglong life fan Okay. mane itu maximum Karbi Anglong tung ke mane parents ta isi restriction pida diti osomar tum han mane di dunang ne dake son jile e pene jile la son do la ke lang dunang po he litum stame istum mane di osomar si kacharli ning hang plote itum khang dunang ne la lo isi bangke Well said. lan melo nilihin pen lapen cholo lo Karbi Anglong arat tumanan sitame nilitum han nang support dun ajoine si nilitum la nang deng taile dun lo lapen isi angko nili putudet po hala son tak taksi nilitum han Karbi Anglong kithe giding tuman isi request lo nilitum hin pen CM sama. si kai CM sar lapen non present MLA difu la tuman nilitum request lo nilitum akang tu yang dengan pansitame non nilitum ke state an velang sami non nilitum state pen represent ni pa India long sami lahai long sami akethe northeast lahai long nilitum aiming do ke aim do lo nilitum chepate dun popan si la si nilitum sami non sami financial problem do piglo nilitum Exactly. nilitum mane an esan bet ke cholong Right, hokla. nilitum an esan bet mopen chethan pini delo nilitum hedi an esan bet mane anar adapen a time do mati di 9:30 nang pale nei pupo mopen bread chupon chotpo dam jui po nilitum Oh. la si nilitum mang asap so break nang pipo hola nok alang la nok alang hedi la si jun chom di cholo Oh. nilitum hola dak asap so la hay anta problem do piglo financial problem a join nilo la si nilitum non kevang jilang pan ke la Karbi Anglong ake hai Dr. Tuliram sar pan la pen kadukabe ke thegi ding tuman na tan nilitum la bangpho kalilo nitum Karbi Anglong SA Karbi Anglong youth atum si request lo je nang letum beauty pageant hin sitame nang cherap dun popo sining thelo la anvelo nil hin pan Small message for your parents. Thanks for supporting me. Thanks for believing me, mom, dad, and I will make you proud. Wow, already And- made. I'll make you proud more. More, yeah. And special thanks to my friend, my dear friend Charni Kropi. So she was there. She was calling us Okay. throughout the journey. She was She was sharing her experience. I want to say that she is a true leader. That she walked the path first. And then showed us how to walk properly. Wow. And that's what is special about a true leader. So special thanks to her and also to Kedalo Rengma. He came on that day. He told us that some of the tips how you have to present yourself on stage, and I believe that like more and more people from Karbi Anglong, if they go represent Karbi Anglong, it will be a proud moment for Karbi Anglong, for all of us. And thank you so much, Charni, again once again. Charlie, mana hala teacher mo? Teacher. kali Miss la KYF. Miss Assam Miss Assam. Miss ka KYF ta hailo alangli अच्छा अच्छा. She won Miss KYF, Miss Assam, Profession and ke pi में. Miss Falcon, I guess. profession ke alangli non ko ke She ini recently completed her master masters. Okay okay. Oh. Claim le lang dia. Claim lang. Special thanks to you day. lalo popen pai pinian mang ke ning charom pe gona ning kai stame ni han support pick nili kai stame nili po pen nili pai long nam pote nili la son tlemi pote na bu na kunde
narju po kopi pisit lam nun po konada do dami pulai narju lapo details pen Oh. narju de taru narju tu le pura choklim lo ban bote apa do nong ko inge Army rule bu. strict talo sida ta kaching hong palo he Oh, kaching on exactly. mo pini de na pya lo Eh, pinin nilo. Man mo. talo support pick la pen ik sida melo support pick kai sida mini han nang chithon dun ver na hole dami bu sida Eh. nang chingtum dan ver Wow. talo la pen ni family member don sida melo la Mr. Assam han ni ko sida me sa phone nang ko dun lo adek de man chitong dun lo support pick lo anchalo Thank you. And Mr. District. Okay, lala. Prangsi nili pa nili po la pen nili pinyu nili punu pan. Ate nang lito makang hon pudam lo yo. Nang liso po district winner dong lo. La pen choro lo ningak long pen pai pen po nang tung la pa ni pan vedet sami nang tum nang bor ipidun. Sikai sivet nujak vet sami nang tum na hokman sami nang bor ipidun. La dak dun po bula tangte alang tum nang bor ipikan. La si lalo na prangsi ke madu sami apai ponching hon pik madu sami apai po ke support lo na si madu apai po hon kandu ka apai po hon sami ni hin pen son asopo somar dom han kirap dun mate ka support no pot ni hin pen ame kardom pichlo kardom la pen lalo nilitum Singhason constituency ang kangalong nilitum disoba area long nilitum arong do hala registeron po alang li nilipan ang support pick nilike mi hai pusik ha alang li ke non same funang kolalo nangli mentulo hem ke lang jinang lipan home welcome hang lipan binar bonai lo bonai lo welcome home hang han ang thu munje da an biar Singhason constituency atum chipang rumom lo bon Nanti man tuh mame. ini ke pini pula hai Deh, alang litun dah rom, sedam lu bulu deh, guys tuh. ini ke pini pula hai once Okay. same nilidak ajurpo dan pen nitum singwai lo dak son invite do puma lo si dak support pirong hedi ama hatak ban ke nitum non Singhason constituency ang kang an football tournament do la hodak final ke 14 arni la si 14 arni ke ka duk beta chitong pet popot nang han player la do pick po nang phan la pen ka prek Singhason tum an sami bang policy hala sorry nang phan nang welcome pin po pero masih hai Nanti nilin ben small suggestion nak ini mah. chok to pui Sorry lah, teman dah hang pun dah nak. of course ala litum yang si apor do free do bote nili dam rapet na ati yes lalo dam rapet na nilitum arong nilitum ko sama arong po ati bang phong sa dam rapet lo bote an bang rapet kidi nasi alang litum sa me chuning reglo nilitum panang welcome rapet po si ningat long pet chuning reglo lalo Hang lagi. ate itum kidam do rapet sami tum chapadu rapet lo la pen khai phan sami teamwork lo la pen itum khai phan sami nongme ban rapet lo ate like it's not just only for me we for all and all for us Wow, ini pikir. Aku lagi militum Karbi Anglong non ke Nongme ke ban log di. Litum non hejong ta dance Bangla dance la bang solong ta litum Karbi Anglong ben si Nongme ke ban lo som si boxing long ta badminton long ta ni kachi penceng lo penang an tum non ke Nongme ke ban sai di lo pote litum ari soi jang tum lo potential do pick an lo muthe la bang ke guide pon ke support pon ke nang so la si penangan tum ke bigi patient na tu muni tum pupu lagi scam tau lagi lason tau lagi making chot ini just mana district pan pawang ji pan lason pita pipru lason mana lason si penangan tum lason da dulu lasi lason kali non alang litum ke hai dona join alang litum morals kami penangan high lo confidence level high lo as a human being di mena phanta build up lo so platform pe na join alang litum non penangan isi society long stambe alang litum non kengam che jora mena life ci build isi aja kong chilong asi lasona platform long dai litum ke cherap dun kenang so las ni dum Karbi Anglong live test stambe chuning ni lo jasemet beauty page na hin punon di litum nanglit CM sir Dr. Turiam long hang amun pi masi la so platform long si cipalong pen si anong cipalong lo Karbi Anglong pharman nong mi ban lo la pen lan so taklang alang li RG bolon ki do ke thak ke mission join si nangli mun pis na minang man lo di kali prange di kali ba as CM sir mun pi man lo si lang litum pas na me non north east long kachepate dun phan nangli hin pen small package rabdun popusining thelo tang daily tum Karbi Anglong live kelang ratum phan thank you pira litum kardom chipira labang so jame tom poni kong Thank you you Karbi Anglong live for sharing our journey, and thank you to the people of Karbi Anglong. okay thank you Kardom.